kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Enjoy mo, di natendaran tayo akasar. Nga do tinaam-am mo kababalasang siga. Ay nawaw. Anya nga enjoy nga ibagbagam. Nagalasto pa dagiti babalasang da. Danda ni awan mapilik nga isala. Napili ka lang pare. Nagjajalin to pa'y dagiti babalasang da. Saan ka amaburing? Amuda ti makisama. Oho, uray man no naragsak da kasasao. Jak tumila kursonada ti ropa da. Uray awan makisalsala. Ay nawaw, unay kamutin pare. Madi matikas na. Panaguyaw mo tayo na. Kagpay sumait. Panaguyaw mo nga ibagbagam may. Awitam man jay lakok akarabasa. Ipan mo ijay balay da isaing. Kita umatan numano ti kilo na. Alaam ton jay bayad na. 20 kano ti per kilaw. Asino nga ising? Jikas labat aw? Oh, ay nawaw. Rugyam manon ti kinadilaw mo ako na. Ay nawaw. Kanya nga ruti baga ngay. Alangan nga ibagak anatayag kan siksay. Awam amok nga agnagan iti ising akas jay. Ay nawaw. Kat ni ising a komersyante di tadaya Kay sumait. Kanong ipang ko? Uray inton malpas ti pangaldawon na. Alang na lang. Mga anak pa'y. Sakbay nga ipan ko da ita. Ano sam nga ipan? Imbag lang nga igatang iti masida. Ay na, naggagat ka matan ti de. Si kagayam ti binaon ni nanang mo amang yip kadagiti gatgatanga. Wen, ikilo mo numano akilaw. Tabayada mo, kagdardarasak. Ay nawaw, aginanaka pa'y muta. Agkalingutan kan. Mabitlaan, mangalak iti pagpunas mo iti lingat mo. Kan mangalak iti pagpalamiis mo. Ay nawaw, saanan ising? Kinunak mo ngagdardarasak sana ya. Sa dino ka di papanam? Mapanak agaram iti balasang Ay nawaw, saan ka di mabalin asyaklaan nga? Kursunada ka. Ngamin, naggagat ka. Apay, balasang kaya? Katuan mo. Apay nadamag mo na nga nagkasarak. Ay nawaw, kunak ano masikog ka. Kinu nagdakil mo tatyan mo. Si kamot, bilbil day ta saan asikog. Pasensya ka na. Jacket, ibabaya, bilbilan. Nakasla nagbilt bag. Saan ko mga saksakit tinake mo tagpay sumait. Baylier pa'y. Hey, sakting bababay ni tiraramid din tenak mo. Ay nawaw, apay, anya manin ti inaramid na aya. Iso, ti pagtutungtungan da di paradaan. Ada pinabainan na kano analukmag. Rumbeng kumakano a duble ti pasahin na. Taawam magkano ti pagtugawan tay pangsangapulo a pasahiros day ti lugan. Tay nakupado na magkano tay pagtugawan ti dua. Ay nawaw, jakman amaw no apayakas di ti ugali ti anak mau. Timbaday, mga no makasapol iti mang tibabken kwa na no kasjay laag. Amom, pare Toms. Adanam amok na pintas abalasang, ije ka bangibang abaryaw. Ay nawaw, itala anak kangagak iti pamadayaw kan ka pare. Saan apuro yaw? Wala ta talaga mit pintas da dya babae. Kahit panangkunam, kayat makamot. Kaslangarod. Ay nawaw, kahit nagswerte kan ngayon no kayat na ka. Agsubliak to manan ijay. Bareng mapagasatan ak iti dayja babae. Umayak man mat pare. Tapno makita ka man. Ay nawaw. Sana yun.
Ang mga no sulutempay. Narigataon. Ay, nawaw! Talagan sama ta desidido ka nga agaram manong. Taga dito'y kami kabangi-bangi abaryo ngam dumayo ka o may agaram. Gapukin ka ading kao. Talaga nga gayataken ka. Manipod nakita ka. Ay na, saan ka na mapukaw dito'y panunot ka? Ay nawaw, ang mga nubulbulaan naklaang. Ay, saan? Talaga napudno akin ka. Sikati kayat kong ikasar. Ikanak pa'y nga rod iti gundaway kung agpanunot manong. Kun kita no agsubli kan tupay. Amangan nga minuparparaw pa lang ti panagayat mo kanya. Ay nawaw, nakasagana ak nga aguray, ading kao. Apay, sino ay ati madamdama kong armam ti takabang ibang tayo abaryaw? Nilinda tatang. Ay sos, nagpintas na dya babay. Ay nasapay la ko matasong batan na kon. Ay nawaw, bareng ano sungbatan na ka. Bareng no saan adumanon ken kuana ti kinauyaw maw. Sana pa naguyaw, nagpayso ti bagbagak tatang. Wain, gimadi ti kasta nga aramid mo anak kaw. Ay nawaw, diyan nga rod mo malapdan to'y ngiwat kuno ka. Ay sorsorwam ngay katenday ta nga aramid maw. At dak manahin ading anapintas. Ay nawaw, talaga napudno ka kanya. Gaputamaan usam ti agsubli-subli. Ay uwan mo't ading anapintas. Sige man laangan, aklunan ka. Saan kan aparigatan ta kaasi ka mo? Ay yes! Ay nawaw! Ay na! Dan ka ayan-ayat ko anapintas. Ay na, agyaman ak una iti panangaklon mo kanya ading ka. Ikasar ka adagosain. Ay nawaw, kasar adagos? Ay ikaw na, tapno saan da kan amaagaw kanyak. Umay kami dumanunan ading ka. Ay, kayat ko ngayam amunak pa'y matang umuna ka dagiti dadakkel mo. Sakbay adumanon kayo? Ay nawaw, awan problema dita. Napintas aka ayan-ayat ka. Matungpal ti kayat mo. Nanang, tatang, yam-amok kada kayo ni Linda. Kaayan-ayat kaw. Ay, nawaw. Nagpintas ka mo ten balasang kaw. Imbag man, takinayat mo to'y anak me. Napingat mo't ngamin nga agaram nana. Iso asinong bata kun Malakan, anusam nga ron to'y anak me, balasang kaw. Ginanos kayo awain. Wen tata, kunana ngamin adumanon kayo kanon. Ngam kinunakmat, akayat kayo pa'y nga maam-am mo nga umuna. Manasaya mo, tapno makapasyar ka mo ditaw. Itata nakita mo natatang kananang. Mabalinan na dumanon kami. Ay nawaw, uwanan nasingpat mat dagiti dadakkel mo. No kayat daklakit di ngagbalin amanugang, di dumanon kayon. Pagyamanan mikit di abalasang kaw. Takinayat mo to'y anak me. Ay nawaw, nakajakpat kamit pare. Nagpintas ngagpayso tay kaayan-ayat mo. Makapaapal kamit pare. Ay nawaw, kunak tumod nga umapal ka pare. Kasanungay anapasumbat pare. Tinutukam sa amat. Na, kasla ko na nalaadak una yun. Ay no, saan mo't pare? Amangan, numaamuan na kikinauyaw mo. Kat agbabawi amakikasarkan ka. Ay nawaw, gapula iti dayta. Agbabawin. Ay, manong umatang aman itilaok akan anan? Ay nawaw, sino ka? Ita ka lang nga makita Ay, ahinhing unihing umirhian Ay nawaw, kwa nusyak ti si kadeng. Agyanak latan iji unag ti balay. Sa anak arumrumwar. Ngamen, saan awatan ti saom? Mabainak la arumwar no siyak. Nawaw, apay umangay nga iparit mo anong warak. At
agmirmiro ka karon inanalos awaas. May mayat na inuyen, ngem di agpalamaak. Jak amukeng ka. Di nakasasaw. Jak mau awatan ti bagbagam. Uno, manglalat ka man iti kudil ti aso. Ta itapal mo dita napisang a kudil ti bibig mo. Ay, mastos ang yaman nahaan ahi ati ang naastoy akahaan na. Ay nawaw. Oh, dita ka man langain. Panawan kan. Ay na, mastos na niya alalai. Nauyaw unay, anang iti asanyak. Apay nga naaas na atatao. Ay nawaw, ang mga nuniti di tidakdakamaton. Isula ang matinauyaw dito'y lugar tayo. Hay, asla ahino nga aghahaa. Saan munton nga asit gan? Ta talaga nga ibabain na kadayjay. Anan tula tapang na man na inhan. Uray po uutam ti inuna. Alabay amon insan. Saan mulatan apan panunutan? Tadi iso apakasaksakitan tinakam mo. Oh yeah, talaga ahaanan. Saan nga iso imang lapman anyak ngaghapon itinanalaw sa awaas. Excited akong iti umadanin na panagkalay sa talinda. Oray siyak matede. Ay, sa dino ka diti kayat mo apagyanan ta. Inton malpas ti kalay sa ta. Sika ano sa dino? Ije tulat ang balay Sa nabalay. Ta dito'y balayaw ti pakaangayan ti kasarta. Kit iso ano iso ti kayat mo? Congratulations! Ay, agyaman na, pare. Thank you. Ay naman. Ado ti sagana pare Di kagbabay na mangan. We? Pare, agyaman ako. Talaga anak ka pintas ka, Linda. Ay nawaw, agyamanak. Ay naman. Kastoy at agpili at asawain na parts. Iso nga nung makiasawa ka. Tay napintas ti pilyan. Tapno napimpintas to mo ti agbalin nga anak yaw. Ay, unan niya, pare. Lakay, makapangpanganak iti mangga. Ay nawaw. Rabrabi mangan ka iti mangga? Alamot tan alakay. Mapanakiyalaan iti mangga. Ay, alaman langin. Agplas light ako na mapanmangalay iti mangga iti bantay Agyamanak lakay Ay nawaw. Oh, nag-sweet lang ito asawa ko na ya. Saan ka ngagbaybayag Uwan, mabitak lang. Ay, umayak samad lakay. Kayat ko ti sumurot. Ay nawaw. Ay, saanan? Ang mga may galis ka pa'y. Ang mga husto ti atap ko, nga ginaw ka. Ha? Huwan nga agpaiso. Saan pa'y asimang pati binulan ko? An nadam nga rod ti bagay balasang kaw. Masikog kagaya man. Huwan nga rod nanang. Nagragsak nga rod ni Teddy. Sigurado pintas to ti anak mo balasang kaw. Tanagpintas ka. Ay nawaw, sapay la kumaan nanang. Uray anya pa'y ti itsura ti anak ko. Naragsakak latta, tamadan kami iti anak. Siyempre, parabor ti Diyos da ito Ay balasang kaw. Dayta ti kapatgan. Kahit, anya ngay ti kayat mo nga umuna nga anak yaw. Babae, wano lalaki. Babae man wano lalaki nanang, okay laang kanya. Ay, manang! Umatang aman iti kan anan? Ay wow, nagimas matanday ta suman alakom. Manungay ti may sadita. Tenmehon imay ha. Umatang antap na makala ko anan. Ay nawaw, talaga agumatangak ta paboritok dayta.
Ikanak man nga rod iti innam a piraso. Ay! Nengyo! Manang! Nangalam itikan ka na masuman? Ginatang ko ijaglaklako na sabat ko lakay. Ningungo? Wen lakay. Ay nako, nagadwa paggatangam. Nipay lang ngungo mahit tigim matangam. Ay. Intom na minsan nga da kayat mo akanan. Ibagam kanyak, tasyak ti gumatang. Sana kumkumpurmi ti paggatangam, bakit? Ay nawaw, di ka pa ikat agyaman ta nakatulong ako rebasit lang nga banag. Nabawasan pi man ginadagsen nga isursur-sur na. Anya ko mati pakibiyangam ngay kadakwada. Ay maditikas talakay. Agsapsapol di tao. Imbag tamo na pa iti agsapol. Ne, si kamag gayam ti masabat ko ti day. Naggapuam ngay. Ingatangak, tinapintas nga asawak iti prutas. Napintas ka no ti prutas iti masikugkay. Ay nawaw, damag ko anasing pati asawam ti day. Ay nawaw, katsak. Apay sanak anasing pait? Nalaing kang aguyaw. Uray, tagpay sumut ibagbagak. Ay nawaw, gaputawan pa ka uyawamon, adakar bengamon nga aguyaw. Kuwi na. Kasi ta, nakaasawak iti awan pa kauyawan na. Nagpintas ti asawak. Ket siguradaw. Napintas tumot ti anak may. Itaray na kun iti ospital na kay. Agsakit matan ti tiyan ko. Kasaya bakit? May turod mo pa iti sakit na. Uray nak, mapanak man kita iti lugan. Sige man nga rod lakay. Saan kang agbaybay aguhan? Lumabasak dita balay dananang. Taibaon ko pa ilang nga umay dito. Taisuti mang kadwakan ka. Apay ngay nanan. Apay kasto ititsura ti anak may. Pisang mo ti bibignan. Anya ngay nga rod no iso temparabor ti Diyos kada kayo anak ko. Kasi mo ti anak ko. Sigurado nga uyawan dan tao. Ay nawaw. Ita, marik na mo, nagiti inararamid mo, iti pada mataaw. Huwag agpaisaw. Ano ti inuy-uyaw ko? Amang ano da ito yan ti dusak. Ang ti anak ko matin tinaglakam. Napakawanan na kumapaw. Di mo ko may palubos. Nga uyawon dan to mati anak ko. Ti tao ana uyaw, mauyaw tumet. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kumusta nga'y, Alex anak ka? Nag-enroll ka di mo laang. Kinalpasan na nanang. Itisaan nga agbayag. Adan tumot anak yu a pulis. Na, di mo kumaun-unaan anak ko. Ay nawaw. Pudno ba nanang? Serton ti awag dagiti kalugaran tayo kanyak no ka. Amaw manak ka, saan anasaya at ti kasta ka panunutam.
Kasta dagos ti saom, ket awan pa'y met resulta ti panagadal mo. Isunto mo la pagturungan na nanang. Abay, danag yun ay. Ay na, di ka kumaagsaaw, akas la sigurado kan. Tadi mo amaw, no anya ti mabalin ang mapasama. Sa maysa, mano atawon pa'y, sakbay ang makaturpos ka, nakaw. Atay takay manayin. Iso nga rumot ti ragragsak ka. Apay, aya ka na yung dak akontraan. Day, jak mo makita ni Alex dito'y balay, pinang. Apay, isa dino napanan naman ay. Napan iti ayan ti kasinsin na, lakay. Anya aramidan na jay. Awan mo tinadakamat na. Ay, nawaw. Ang mga namapan manin agpalastog Day tatijak amaw. Ay, naging rulag. Nalpas ka numutang. Ay, sigurado amapan manin ag istorya da jay. Wun nga road. Ay na, siyak pa yun ti mabain, lakay. Saan pa'y anak katurpos? Ngam unan ti sa una. Oh, kumusta kan kasinsin Franay? Ay nawaw, si gamot gayam kasinsin Alex. Aps, di nakawagan iti kasinsin. Ay nawaw, apay kumamat kasinsin. Manipod ita. Sir, tiyawag mo kanya. Ha? Agad adalak iti kinapulis. Kayat ka. Sir, tiyawag mo kanya. Agam, saan ka pa'y nakagradwar kasinsin? Sa maysa, may mayat adenggan no kasinsin lat tatiawag ko ken ka. Saan pa nga ita? Ang dandanin kasinsin. 2 years lang ngayon. Oh. In advance mo matan kasinsin. Kay bagbag adinak awagan iti kasinsin. Sir ko naman. Anya ti ko nam, Franny. Napan ni kasinsin Alex ije balayo. Wen kasinsin syari. Anya nga iti gagara na. Awan mat, imay lang nagpalastog. Anya? Nakuna na nga rod amanipod kano ita, saanan akasinsin ti awag ko kankwana. Ay nawaw. Anya kanungay. Sir kano? Anya? Sir? Isu ti kayat na kasinsin. Di na to pa yan kayat nga awagak iti kasinsin. Kay kayat na kano ti sir. Ay nawaw. Advance la unay mat. Siga maghaham tinagbantay ti Tersina yaw. Insan siya rey. Italaang, sir. Adda nga minti importanteng aramiden ni nanang, sir. Sir? Saan ka di nga iso ti kayat mo nga yawag mikan ka kasinsin Alex? Ay, una. Itisan nga agbayag. Pulis metan. Tayo kasinsin yaw. Iso arumpang la asar ti yawag yaw. Advance ka lang unay mo, Alex. At dapay ti dong atawan, adi mo nalpas. Saan ka de? Ay, nawaw. 2 years lang. Wan matkit di anyang aminan ti umay mo gatangan, sir. Wala ta sardinas. Ken kagudwat kilo a barako maninsan. Mabiit laang ta isupot ko ti gatgatangam, Sir Alex. Asino ti awawagam iti sir, syari anak ko. Ni Alex kadiday jay. Ay nawaw, nangagyumot gayam ti saritaan mi nanang. Mangagmat iti kusina. Asino day jay aya? Wen, husto kayo nanang. Ni kasinsin Alex ti kasarsaritak itay. Anya? Apay aser ti awag mo iti kasinsin mo. Wen kaiso ti kayat na nanang. Kuna ni kasinsin Franny. Sir kano ti yawag mi kenkwana. Anya? Awan matdakas na no kasinsin kunamlata. Di nangarod kayat ti kasinsin nanang. Madadail ti isem na nukwa. Masapul aser. Na, saan pa ila analpas iti kurso na? Kastakit din ti aramiden na. Ay nananang, anya kayo lakit din aya. Isungarod mo't piman ti kayat na. Awanin ti mabalinan tayo. Aramiden tayo latan tapno awan ti makunana. Ay, saan man anasaya at ti kasta?
Umon-una ti adu asao. May nga rod ni Alex dito'y tirse na idikalman pinang ading ko. Anya manan timay na imbagaman ng Olivia. May gimatag. Kat sir kano ti kayat na amayawag kan ko ana. Anya? Isu kano tinakuna ni Franny ading ko. Nangagkumatlaag ti saritan da iti anak ko idikalman. Kat talaga aser ti kayat na. Ay, talaga amang ibaba inday tanga Alex. Kayat na siguro piman ti maawagan iti sir. Isu kasta. Unangam saan mo't anasaya ati kasjay. Umun-una manan ti sao. Saan tay mo't nga amaw no anya ti sumaron no ama pasamak. Ken saan tay nga amaw no maiturpos na mutlaang day ta kriminulo jay. Kasaritam to ading ko. Diyak amo. Amang ano isumatlaang ti inbagana kadagiti daduma akalugaran tayo. Ay na, talaga amang ibaba inday tanga Alex. Saan ka di pa'y anagawid day tanga Alex, Leon Lakay? Awampay, mate. Apay aya. Mangibabain at talaga. Nay, apay anya inaramid na. Ti kayat na kano, kat sir, tiyawag dagiti kakasinsin na kunkwana. Sir? Sir kano taag pulis to kanaw. Na, saan pailanan nalpas iti kurso na ipanpanakil naan? Day tangarod kat Lakay, imu namanen ti sa una. Bayam ta bagbagak to man into nagawid. Bagbagaan ta adwa, tane. Talaga nakababain tar aramidan na. Nay kan Alex anak ko. Nay, apay nana. Kasla da inaramid ko adakays. Apay, nalipatam ka din, tinaramid mo. Ni, mo kadakas nga inaramid ka. Ay nawaw, taagin didiam mo kapailaang mag. Ti ko nam kaday, kat jak maamuan aser ka no, ti kayat mo nga yawag dagiti kakasinsin mo kun ka. Mo dakas na. Awan dakas na no sir, ti yawag da kanyak na nang. Sirak to, ninton malpas ti kurso. Ti panag ko nam kaday, kat nasaya ti kasta anak kaw. Awan noon unam amen. Narigat no umuna ti sao. Basta, di da ka di pakibiyangan. Serte kayat kaw ayawag dagiti kalugaran tayo kanya nanang. Awan maramidan niyaw no maipapan iti day tabanag. Gusto ti sir mong tagpasyudadak inton bigat. Iso nasken nga sagana akon. Ay na Alex aya. Talaga natangken ti ulom. Abulan na nasaan ko nakita ni Sir kasinsin siyari. Sir? Asino Sir Franny? Ni Sir Alex Ay nawaw, kunaklakit din no asino ti dakdakamatom kasinsin. Ni Alex gayam kasinsin ta. Uwan kasinsin. Di namat nga rod kaya ti maawagan iti kasinsin, tamasapol ka no Sir. Adda ka no ni Sir Ijay City. Isumati ko na ni Auntie Pinang. Nabayag mo din ajak nakikita. Kumusta mat nga tanti panagadal na? Oray siya, jak mo kasinsin. Mabainak nga ag-message kan kwa na. Si kakit di da kayo mo ti close idi. Amangan no katetex mo ti kasinsin ta. Saan matla ang kasinsin? Tasyak pa yung ti agbain kan kwa na. Tar aramidom diti boarding house ko nanang. Mayak takayat ko makita dagiti grado manakaw. Anya? Ay. Wrong timing kayo mo.
Di da pa in release ti grado may. Sana siya tululbudam si ka, Alex. Kasama ngamin. Amo, kanalpasan ti eksamyaw. Nagkuyog kami iti kumarik ang nagpasyudad. Iso nga amok nga adan ti grado yaw. Kwa. Na, apay akas lamadanagan kamot una yan. Kinapuno na. Ibaga mo, noan niya. Adan ti grado may nagado ti bagsak ko. Anya? Ada iti envelope dagiti grado. Kita nyo lang tanananang. Ay, kumusta ni Alex? Kumusta nga iti grado na? Ay, day tangarod kat ti parikot lyon lakay. Apa yan? Ado ti bagsak ti anak ta. Ay, nawaw. Anya? Kasano, kat napabarkada mo nga main. Ado ti nakitak abuti ti arak iti boarding house na. Sigurado ak ati bisyo na ti impangpangruna na. Daytan ti bagbagak. Una nga minti sa una kahit. Anya nga ita. Ay, jakam mo lakay. Kasla saan tamutin akabailan na pagadalan ti anak ta. Dakulan ti bayadan na. Aglalo pa ikat ado ti bagsak na. Gastos tumanon. Adakan ko na daytan. Tinapatag, inaramid ta ti pagrebengan takan ko kas naganak. Adamatan kan ko na, no di na aramidin ti kabailan na. Tapno makalpas iti adal na. Wen tay mo na mga minti sa una. Ngam di na magayam kabailan at akderan. Kasla na dagsan mati parikot mo pinang ading ko. Ay, wan nga rod man ng Olivia. Apay, anya ka di ayat ti parikot mo. Ni Alex nga road. Wan nga agpayso. Kumusta ni Alex? Nabayag mata na saan anagaw-awid dito'y lugar tayo. Napan ko nga rod sinarungkaran itinapalabas alawas. Kat adaw ti bagsak na manang. Anya? Naulaw iti barkada kan bisyo na. Kasanugay daytan? Di min kabailan abayadan manen dagiti subject abagsak na. Panagkunak ket alanganen beten nga agbalin a pulis dayta nga Alex manang. Anya tinagsaritaan nyo kin ni Auntie Pinang, nanang? Ti kasinsin mo ani Alex Apay ni Alex, nabayagan nga awan ti damag ko may papankan ko na. Ano kano ti bagsak na kuna ni Antim? Anya? Naulaw iti barkada ken bisyo. Iso asayang ti binaybayadan ta Antim. Sapay private school ti pagad-adalan na. Kasano ngayon ngay day tananang? Sayang mo. Awanan Alanganan ang ti panagpulis na. Santay mo't mapabasol da Antim. Narigat mo't piman ti agbirok. Sa maysa, nalastog nga ni Alex nga agsasao. Anyan tulaangan nga iti isango na kadagiti kabaranggayan tayo. Sapay nagado ti sa una idi, nanang. Ay, jakman amoy, tinayjay akasinsin mo, anak ko. Anyate ko na ni Alex. Agawid ita. Wen, aglugan ka no iti second trip. Saya at. Agawid langin tatulungan na kagtalon. Wenan awadon ti kwarta tayaw. Nasken nga agurnong tayo manag. No apay met ngamin adi na inga iti panagadal na. Ket ammo na mat akas ti kasasaad tayaw. Ay, puno launay. Nasaysayaten nga agsardeng. Tapno makaamires iti biddut na. Si kamat gayam ti masabat ko dito'y dalan, Sir Alex. Ngan nga ni saan ka nairupaan. Nakahud ka nga men. Aglisi ka man kiti ti dalan ko si Kafrani. Napuhudot mo ti ulam, Sir. Apay ka day? Dinak man awag-awagan iti sir. Ni, apayan ka sinsin. Naanano ka?
Ay nawata, dagulit. Aglisi ka man iti dalan ko. Kaya't kunti agawid. Kaya't kunti aginana. Sumurot kan to iti talaw na Alex. Bagkatem ti abunaw. Wine! Na. Ay, mangmangagnak. Ha? Sumurot kan to iti talon kunak. Bagkatem to ti abunaw. Kasladyak ket ti rumor tatang. Ay nawaw. Tapay Mike. Mabainak unayin kadagiti kalugaran tayo. Nang runa kadagiti kakasinsin ko. Kanya kumamot ti pagbainam. Impalpalastaw ko ti kurso ka criminology day. Kastoy mo tinapasamak. Pag nakmam day ta. Bason mo, tay muna mo ti saom. Naimbag kumaano yung gaid mo ti panagadal mo. Saan ba? Day ta mo bisyo kan barka dati yung pangpangrunam. Sikamat kayam day ta, sir. Ado ti binagkat mo nga abono Ay, kasinsin ko namlatan, insan. Ha? Saan ko nga intuloy, ti panagpulis ko? Nadamag mi nga rod kini Antipinang kasinsin. No kasta, amo yun. Ha? Ay wala. Amumin ti amin kasinsin. Saan mat ngamin anasaya at nga inununa kasinsin. Imo na ti saom, kat agpapada tayo mat nga awan pa'y napanagnakan na itibiyag. Dahil tangaro ti bidot ko kasinsin. Ba nagapagbabawiyak ito? Kasta talaga kasinsin. Talaga ang maudi ti babawi. Ngam di ka mapukawan itinamnama. Mabalin mat nga agurnong kamanin. Tapno maituloy mo ti panagadal mo. Makitan to? Ang kitaam to kasinsin. No dumtang manenday tagon daway. Kat di mon aramidan ti kas iti naramid mo. Talaga ang narigat. No umun una ti sao kasinsin. Ay nawaw! Tay kunada nga ruden, di ka agbilang itipiak agingga asaan pa'y anapasaan. Aramid ti pakakitaan, saan kat nga iti saulaan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Tiyo mo na nga aramidam, agdiramos ka pa'y. Kalpasan na, ag-toner kan face cream. Naglaka mo gayam. Amom ka de. Syakmat lang ti supplier ni Manong Teddy iti orange asabon nga aramatan na Manong. No, kasta adda usar ni pare Teddy, isopin mo daw? Wan! Nabayagan asukik day jay Manong. Ay nawaw, may saasit man, Scarlett. Ay, cash Manong. Sana mabalin nga utang? Ay, sa anak pa'y ngagpapautang Manong Ador. Kasapulak nga minti cash para iti istaks a may deliver dito'y balay. Ay, irisod mo ti may sasit. Alag to, numasingir ko ti bayad tinateng amulang. Naimbaglangan tayo ni boss ti bayad ti mulak ka natin. Maalak mo't lang ngayon ti order ko ni Scarlett. Aray, naalatan ti bayad tinateng ta. Agawin tap-tap mo, di ta marabyan. Ay, kwa, umuna kalatan pare Jobert.
Apay, adalakan mo, paray. Adala order, ada gasag. Ay, sige, kaduan kan. Saanin? Tarigat, no, marabdian ta doa. Sigurado ka? Uy, ururayin na kan ti asawa. Amangan no, agaw nget tunay dyan, no, marabdian ka, paray. Sige nga ron. Sumarunukan ton, paray. Umuna akon. Uy, agan-anad ka, paray. Adto yun ti skincare nga impareserve mo, Manong Ador. Ay, nawaw. Agyaman ak unay, Scarlett. Tay bilin ko kan ka, Manong. Di mo unay ti agpainit. No kastarumwar ka kat agpayong ka. Uno saan, agkalugong ka. Wen, naimimorize ko daytan. Amo ko ang teraramide. No maibus mo dayta. Umay kan tumanan mangala Tay maintenance set tumatan ti gatangam. Wala, no, mayat laki dit epekto na kanya. Sigurado dayta, Manong. Pumudaw tumatirupam. Oh, effective nga ta. Wan, mayat dayta nga skincare. Dayta ti best seller ko. Anya dyan nakasupot nga inig na namitay simbang petkador. Sana makanday jay, pidang. Ay nawaw, salsalod sudak lang matnuan niya dayjay. At daya imbagak amakan dayjay. Awan mo kidi? O matlagayam. Anya dayjay aya. Di mo pakibibiyangan. Anya dayjay kunak neng. Skincare ko apay aya. Anya? I-skincare kunam Ador? Wow, effective ka no dayta, kunan Scarlett. Gimatang ka iti skincare. Inaabaknak pa'y lakay. Anyat orasan, Ador. Itay ka pa'y dita sangwanan ti sarmeng. Di ka malpasan. Aguray mo't Di ka mga min sumanaw tanay amangan nagkamalit ti usarag a face cream. Ay nawaw. Imbis amangan kantado ti trabaho nga agur-uray. Saan aday ta skincare mo mo ipang pangrunam. Italada itoy. Apay kontraang pa'y mahit. Pasapul nga minayang agi skincare ka. Kat garden mo ti pagtrabahuam. Kaya na, tauray saan tayo profesional. Makaayaw lahat tayo matilang atayaw. Ay nawaw. Agpudno ka man kanyak, Ador. Na. Ada ka di balasa nga purpurmaam, Ay, unay ay. Nag-skincare lada tao. Kastante panunot mo. Aha, jak amukin ka, Ador. Skincare tarupam. Sanak to pa'y nga agar-aramat iti kasta. Si kantulakit din ang lalaki. Anya ngay nga rod ti planom si Kaador. Siya, ti ururayim amang ipastor itinwang tayaw. Ay nawaw, saan ka makaaawat? Saan ka di ngayon bagakin ka sa anak pa mabalin arumwar? Kat, bye-bye amatay tinwang tayo ijay. Mapaanak to inton malam, inton awan init. Anya, awanan kaasi tinwang tayo no kastalaang, Ador. Sa nabali ta do ti root iti nang ipagudakken ko na, hindi napalabas ngal daw. Ay na, kas kalababae iti kastangar aramidam, Ador. Naararti ka pa yan itangam siyak. Uwinan! Mabit lang Taitex ko pa ni pare Jubert. Ibagak dumagas dito balay inton madamdama. Isuman ti pangibilinak itinwang tayo. Ada akon paray. Anya ti ibilin mo? Ay, paray. Mabalin asikapel ati mangi pastor itinwang may. Apay, saan ka mapanijibang kagyaw? Ay, saan pa'y? Sana mabalin arumwarak ita pare. Aguri ka. Ano taro pa? Apay, kuplat mo tayo. Ay, di ka madanagan pare. Normal lang na ito, oy. Ay, sus. Ay, nasakti si ka. Agpa-check upan. Ang mga sakit mo tanday ta. Narigat, maakaran kami pare. Amom, epekto lang. Ay, di ka masinag kanyak pare. Narigat oy. Ha? Ang mga sakit day takit maakaran na. Ano pa iti arapa ako iti pamilyak. Ay, inakam! Siya kung timang ipastor itinwang mo. Ngam italaan! Inton sumaranaw, sikanton! Nagukismat gaya man ti ropa, Manong Ador. Ay, una, tanay ibuson ti may sasit aginatang ka. Ay nawaw!
Nahibusan na dagos manong ador kat kaano laang din nalayaw. Isang mga minter aramidag tong kalagsapa. Ken alas 12. Ken sakbay amaturuga. Isumalagayam nagpartak nagkuplat ti kudil mo, manong. Ah, Pumudpudaw ka pa yan, manong. Kaalaam matgayam day dyan nga skincare. oh, ay ikan na mga rod iti may sasit pay. Mabit lang tayo sa ganak, manong. Ay, uwi kaya. Talaga ka di abawal ang mainita na no agusarak iti skincare. Alakaw? Wen manong, numabalain kat di ka unay kumamainitan. Ang mga nodan tupay side effect na, kan di mo unay sobraan ti usaram. Ang mga no lumabagan dun ti rupa, manong. Sa di naman ang tinaggapuam si Kaador. Ay na, iti ayan ni Scarlett. Nabanak kimatang iti skincare ko ata na ibusoy. Inugasam kumapay mo tinanganan taasak bayarin mo ka. Wen, ugasak to ka di. Di ka kadi agungot bakit? Kaano man unday tama damdama? Awan nga rod danom. No awan, kasta nalatan. Awan ti kunam nga agsakdo ka. Wen ka di, mapana ko. Ay kat ibatim nga mintapayong atap numabagkat mo ti duatim ba? Ay na, saan na mabalin? Ang mga mainita na. Sublyak tulatan ti may sa atimba. Ay na, talagaan na arti ka, Ador. Nakapudpudot ngam nakahud ka manan. Kapilitan agraman to'y payong. Usarak pa'y laang. Na, sa dino ti papanamaya. Inak ipastor tinwang. Busy ka nung amin ni Pare Jubert. Di na masangaw. Iso kapilitan asyak timapan. Kastam amang ipastor itinwang. Nakabutas, nakahod kan nakapayong ka. Kawin, protection ko iti init. Si kamot bakit? Adda ayamat kasta, Ador. Ada! No saan anak nga agpayong? Awanan! Saan nga agipekto ti usarak nga skincare? Ay na, Ador aya. Ay, huwag kaya. Buludo man tayo shades mo. Ay, jak amukin ka. Nagadung artim. Naar-arte ka pa yung iti siya ka babae. Ay nawaw. Amo mare, mas daawak man iti asawam. Apay matmarimer na. Limabas iti paraangan mi iti kalman. Kat naka-shades, naka-hood, kat nakapayong, kat nakapudpudot. Sa dino tinapanan na ayamare, apay akas jay ti kawas na. Napan na impastor tinwang me, mare. Ah? Kas jay ti outfit na anagpastor, mare? Katwan, mare. Ay na mare, no offense Ngam awan nga ta ti sakit ti asawam iti utak. Kalaat mo't anagbalew. Ang mga no adakit di tinakaitugtugan na di taadi mo ammo. Saan mo't akasta sigod? Di mo ka di pa'y naipa-check up, mare. Ay, awan ti sakit na, mare. Naartila ang tadamat ng skincare nga usaran na. Ah, no kasta. Skincare gayam ti makagapo. Wan, mare. No iso ti ar-aramida na ijabalay. Awan lat ar-aramida na no di ti agtugtugaw iti sangwanan ti dakkel asarming may. No adda papanan na, masapul nga agpayong. Adaman sa lutsudak, nanakura. Ay nawaw, anya day tajubar. Hindi pa'y napalabas alawas, akayat ko asaludsudin kada kayo. Gamdi kayo naranranaan. Anya ti saludsudam aya. Apay, ada sakit ni Pare Ador. Sakit. Awan mo ti amok asakit ti anak kao. Ay nawaw, ay numakita yung ti itsura na. Ang mga numaklaat kayo. Apay. Di magasak, hindi napalabas alawas, iti ayanda. Ay, agkupkuplat mo ti kudil ti rupanan. Makapadanag. Anya? Nasyak tida kayaw. Ingkay sarong karante anak yaw. Uno saan? Ingkay kat ipachikap Ang mga no, da sakit na, di tayo mo.
Nge, imay kayo mat nanang, adda ka di masapul yaw. Sa dinaw ti ayan ni Ador pidang. Ay kat adamanan iti sangwanan ti sarming nanang. Pudno ka di tinadamag ko anak kao. Anya tinadamag yun nanang? Agkup-kuplat ka no matirupan ni Ador. Naipa-check up mo ka dain. Ay, oo na yan. Na, apay ngagkatawa ka ngay. Di ka di madanagan iti salon at ti asawa ang pidang. Asino mat tinakadamagan nyo iti dayta nanang? Ni Jober tinangibaga kanya. Uray san amay pa-check up ni Ador, amuklatan no anya ti sakit na nanang. No ambom, anya nga rod ti sakit na. Naadik iti skincare. Skincare ti makagapo no apay nga agkup-kuplat ti rupa na. Saan lang aday tananang? Di na pa'y kayat ti mainitan. Agpayong tupay no mapan agpastor. Anya! Uston day ta nga skincare, Ador. Adda ni nanang iti kusina. Nyar aramidin na dito. Madanagan ken ka, iso nga imay. Tapay madanagan kanya kat sa anak mo't ngagsaksakit. Day ta nga rod ket. Adda ka no na kay danon ken kwa na nga agkup-kuplat ti rupam. Pinanunot dametan nga mga no adda sakit mo, iso akasta. Uray ni Maricora, makadlaw dametan. Anya? Si kamat nga men, nagadula kidi nga ammom. Makitam day ta? Panunutin dan nga adda sakit mo. Rumor ka, tamapan ka makisarita kininanang. Kasla sa anak apatsyon iti imbagak itay. Kasla agdua-dua. Iso asikan ti mangipalawag ken kuana. Imay kayo magayam nanang. Ha? Ha? Naan ano tarupam? Na. Agkup-kuplat-lat tamag. Kunay, ay sus, nalabag anak ka. Adda ka di sakit mo. Ibagam atap no amumay. Awan. Ada ayamot sakit ko. Skincare, ti makagapo, no apay ngagkup-kuplat ti rupak. No kasta. Pudnaw, tinaibaga ti asawam. Uy, gusto tinaibaga na kada kayo. Asino nga min, tinakadamagan nyo iti dayta? Ni Jobar ta kumparem. Ay, kasta unay adanag ko anak ko. Una yan ni pare Jubert. Kasano nga min, kit sa anak pa yan, nagpalawag. Ay, nagbutang mutin na dagos. Ang sigurado ka kaday? Asaanan ang masapol, ngagpa-check up tayo, anak ka. At damat basit urnong ko ka ditaw eh. Skincare la da ito'y kunak mo. Saan asakit? Mamati kay kadi. Pare Jobert, agsarita taman. Ha? Ay! Hindi ta kalag, parador. Hindi ko masasidag. Si kaki di mo. Apa kabutang nak? Kita man talangam. Napo, naglabagat ang kup-kuplat arupam. Kasano nga nung makakarday ta sakit mo? Ay, jak pa'y kayat ti matay. Si kaki di mat pare Jobert. Awan ti sakit ko. Kung saan na sakit din na? Anya nga raw? Epekto ti skincare ngayon usar ko. Anya? Tay ti puno pare. Iso 5 baga. Ta sinubrak sa ti inusar ko. Makitam day tabo nga ti inaramid mo, Ador. Ay, nawawa. Di ka nga rod agungot, Kurang mo pa eh. Ibagam no kurang mo day ta igatangan ka iti maysa pay aset. Ay, isaanin. Isardeng kong ti agaramat iti kastoy. Ano saklatan ti sabon. Kunak man no kayat mo ti pumudaw. Unang dakos mo ti pikto na kanya. Diyan mo makapagtrabaho na naimbag. Ay, saan ko abagay dito yung skincare ta? Bangkag mo ti pagtrabahuak. Saan mat abawal? Ngam kita mat ngamin ata di mo mat sobraan. Kinumabalbalen, di mo unay ti aginarte. Tani, awan malmalpas at trabaho no kasta ka na yon. Saan lang nga day ta? Panunutan pa ikit din dagiti kalugaran tayo nga adda sakit mo. Ay, nawaw! Ununa ti pagbiagam, sakbay ti panagpapudaw iti rupam. Iti kasta, saan nga agbisin ti pamilyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo.
iniurnos para iti-script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.